Snežni smetovi otežavali su posao monterima koji su na ugrožena područja stigli iz nekoliko gradova Srbije, a podršku u otklanjanju kvarova pružile su im civilne jedinice lokalne samouprave. Ekipa montera iz Sjenice danas je stigla na područje Golije kako bi otklonili kvar na dalekovodu. U pomoć im je pritekao vozač dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Ivanjice, pa su nakon višečasovnog obilaska terena ustanovili i otklonili kvar. Otkinuta je žica na dalekovodu, a pokazat ću vam otprilike kako izgleda raskresan dalekovod. Evo, to je to. Idemo ka drugom stubu. Sad se malo ovdje ne vidi, ali evo je dalekovod dole, žice su pale. Evo, sad možda vidite i malo bolje, ali evo ogromno granje. Vidjet ćete, žice se naziru kroz ovo granje. Evo, jedna žica je otkinuta. Zahvaljujući maksimalnom naporu i požrtvovanosti ekipe iz Sjenice, meštani su dobili normalno snabdevanje električnom energijom u pravcu Jasenovice i okolnih sela.